Hello guys, tuni ahi thusim khat na sei kit dio hin migen thei pa railway station na khot adon hichi thusim na sei dio hin hichi ahung ki pa ne te se khat ke muin ama railway station ho a ma khot do hin train dung panga achi in mi ko ma sum athumin khot ado jin ahi cha hin ni khat amao aningin towin hi le mi hau sata khat ku na ki von ta khat na hungin hichi achun aman jong agialin ama kom hin sum ki thum le sum tam ta ai pin te tin aman jong sum athumin a hi le hichi mi hau pa chun nangin mi kom se in sum na thum ji ale nangin mi na pi khem atin hi le hichi khot do pa chun asaya ke mi gen the ka in mi pi ding ima ka nei pu eti hichi in mi hau pan adon bu ne pi din na nei pha le ka komin thil thumin chu pha le chun ken yang ka pi din na he tin aman da la ta hichi mi hau pan asai chu hichi te se pu chun agial gial yengin alung sungin a umin ken eti mi thil ka pi daham ke mi gen the ka hi bo ve khot do ka hi bo ve ati hin la aman agiale ken jong mi pi de ka ngai to de ati chin jing ka khat lamle ning ho train lampen ning ho a atowin a hi le aman pa cha khat amu hiche pa cha amu cha man a hin lovin a komin a kojin hiche chen mi ho komin sum athumin hiche sum athuma a pe pe ho cha aman jong pa cha pgi hiche chun aman jing ka se in hiche pa cha chu aman agala ji in hiche chun aman hiti chun abolin sumyong tam ta ta amu aman jong jingka se a hitia chu abol phanim hiche pa chalong chu imacha ta pun hi abeitan hi chin aman khot ado kinin nila koiman sum apiji ta pun hi hichin ama alung dongin a hi hecha chun ni khat aningin ato towin hi le hichi mi hau pa cha hong kenin hichin aman jong ani koin achin pa cha ga holin hichin ama komin achin aseye tunin nang pi ding ka nei tai nangin jong sum nei pi de he tin aga sei ni hi le hichi mi hau pa chun hichi pa cha cho ke le in aja aseye nang jong ke tabang bang na hi tai ati pi hichin te se pun agialin hi la gial do pun hin la agial do chun aton aki pa the yengin ahung do in van lang avian hicha chun aman jang ha sein a sein ke yong mi hau ka hi ke yong hau the ka hi ke mi gen the khot do ka hi pu ati hichin ajinga panin hichelai mun chun khot do pa chu akimuta pun a hi hicha chun kumni zawin amani jong mun khana hung ki muto hanin hin la ki hawan pu hichin khot do pa chun se nei her kha em atin salam abole hin la khat pan ka he khapoi ati hicha chun khat pan dong keni hilai muna he ki muto kha ila he thum ve chen na he tai ati a hin la khat pa chun a he poi hicha chun khat pan a hin sein hichi khot do pa chun la he chitre na he thum ve chen na ki muto he tai tila khot ana do pa chu ke ka hi nang za la ti ai hung hau do ka hi ati hicha chun mi hau pa no sei hale to hi pin bol ya na hau tamati hichun aman ase hichin ya sum nei pi achun ken pa cha ka choi lai mi ho hin pa cha de thevin hi je pa cha ho ka jo ji hichi ya chu to hi company len ta yan ka hon do ta pa cha ati hicha chun amani yo aki ho ho hanin chipa chun amani yo train station mun hong thung han tan amani yo achi hon ding mun achi ajon hanin hi chin mi hau pan alang khana hichi tu sim hi aloi agol komin asai pin a company ana tong ho komin asai give and take ti tu simin asai do in a hi hicha chun ga gela le hichi tu sima ila do num pen ta uchi hale ei le ei kita sanding e level hamman abol thele ke ep ka hi ham ti min thu se le lungil ta gela hale hin ho ki khial se ti aki hen hichi a chu e ho jong hichi khot do pa banga he e ho jong mol chung sang ta kal theu hi chile chaina ga sei nom chi hale hichi channel hi like share subscribe e bol pi dingin ka hung ta ve chile ban video tengle hichi sanga to sim nge nge hin sei dio hi